روزنامه‌وان کرد روبین رشوان جو واشنطن لگلمنه کجنیزیک و روشد شوپینه روبین بخیر هاتی تدید لسوری يعني باريزگاه سويدا چبوچنه با حکومت سوری اعتراف ما فين بيكاتينا كوكا ديار دبا يعني وكا بيكاتين جدا فدرالي قبولنا ك لا مركزي قبولنا كان نوفنديه دفيد دم داويدا بشتي بويرين لسويدا كرد هالوسطه كچاوا نشان بدن سلاو اشتراك يقدر بخنو تماشوان روداوره راست نا حکومت امریکی هول ده تشتین کوی چبوی وک شاشفم کرنک نابر دو آلیان نیش ببینه ولگار خواه پنگاب خواه دیپلماتیک بابجه کو روش آرام به حتی نه تشتی کو تنه کریج ابا توم بارک جی که خوشی خواه نشان ده وجه باسکر خانم تامی برایس جی دولو بخوا وزیر روبیو جی ل پیشی کو از برم سر کرده دخوازم خاله که زلال بکم یعنی ده اخفتنا روبیو ده جی دو خویاد به روبیو خان نچار دیمونه ده چارچوبه که ده باقفه او چارچوبه جو چارچوبه که سرک امریکا دونالد ترامپ دست نشان کریه خیس کریه او جی چیه نابه شرک هبه لروجلات نابین سوریه دوه ببه نابن ده چاره سریه و رژیم جولانی یعنی جی شهره ببه بیشک جی پیمان ابراهیم یعنی او حول ده او خط سردست به لما کاربدستن کنها سر سیاست در به داخل اوجی سر به خط داخل کرد دوه چه بکن کرد yani dve nahal gelek pisporê ku Rojava dişopînin Sûriye dişopînin dibêje ku dve Kurd hemleyen pêşîgir bavêjin ne ku bu yerçebin dora Kurda jî were dura Kurd xwe rewşeke dijwar da bibînin yani pengavên hemleyen pêşîgir ji tiye preemptive action dibêjin bi İngilîzî yani berê ku pirsgirêk were ser berderiyê te tu pengavê xwe bavêjî dibê xalî de Kurd دبه ببرکی سیاست آخه اشکره بکن خالن کو نرازینه اشکره بکن نه هر جارا پیش درین گرتی جارنا پیش درین گرتی جی جاریه به وکیلی جی به اشکره جی به جواکی خال امریکی جبوه که آمدن که اکروبین یعنی امریکی آمدن کرد پیش وقت گاوه باویژن یعنی ببینن چدبه گاوه باویژن پشتک جوان را لازمش کردن را مثلا ما دید پشتا دروزیان اسرائیل بو اسرائیل دو هلی خست يعني همو هزن سوريا اسرائيل ده ج سويدا دركتن تشتكي وها ورا سري كردان كي بشتغيا كردان دكه تشتكي وها يعني احتمال مروب نكار سر احتمال باق و احتمال جيانا بجاريه كردا نابرا خراب وخرابتر هكا كتر بكن تيجي دبين تيجي زاني لدي همان دمه كرد اكتورن سركينه يعني كرد دفه چارني بس خان نهلن سر aliyendin yani kes ne kadar beyce tişu maçı kurdara beyce te 15000 şehit danet şuma tu beravaniye mafi xadi ki mafi wana çünkü kurd bu aktörün yani je şarap tuttur rababuna kurdan heye ku Suriye rebe bil çünkü Suriye Kurd Suriye parasını axa Suriye parası je Daesh je El-Kaide je Cephet el-Nusra yani gelek komen va Loma dve Kurd bevereki bağfın yani hevbendin Kurdan hem nava Suriye gelekin tişteku Washington'a te gotun belki ne be eşkeri çünkü Washington'a Serok Amerika Donald Trump'a devlet Amerikiye ku mecamede heye ev sekini ev hatiye ragırtın az doxazım gedokun temaşavana ve başfameke yani devlet Amerikiye ku mecamede heye ev nahatiye cemedandın devlet Amerika naha devlet Donald Trump'a Donald Trump çi dibêje hemî siyaset Pentagon jî Wezaret Derve jî neçar dimene serve xete baxve yani Kurd ji bo xwe mixabin heta niha rebere Kurda xwe guncav nekirine li gor şertên heyî ten ez dibînim nav Kurda da Mesrûr Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê peyamên li gor Trump dide dixwaze hewil dide Trump ya rasterast Trump'eke armanc û jere peyama bişîne divê Kurd wisa bikin yani Donald Trump باندور سر ترامپ کن خب بگین دونالد ترامپ چیکو دونالد ترامپ نه داخویانی ان کاک روبین اما توم بارک تشتکی دنده بیجه یعنی توم بارک نونرتیا دونالد ترامپ دکه لوی حریمه yani Kurd daxuyanîn ji helwest û daxuyaniyên Tom Barak bi rastî hinekî yani hinekî ez nebêjim tirsiyan lê yani mecbûr bûn hesabê xwe bikin edî Kurd.
که دونالد ترامپ دخوازه جه تام بارک دوستی بی کهونه تکریه وان چه سالین درو درش یعنی دونالد ترامپ نخوازه خوابی که علیه گیش شر او دخوازه خوابی که آشتی کر نشان بده یعنی ویزیون دونالد ترامپ اوه از مری به آشتی چکرم آشتی پرزم bu آشتی ورنه نج bu şer o barakçı siyasete bildirmişler zaten hemen demede barakçı ligor kesayetiye xwa siyasete Donald Trump rengi de çi ev renk ev dibije az Osmanlı mı kalkemin be pasaportu Osmanlı hatiye ben nizanım Amerika bir de çen lira Türkiye bu hatiye Amerika yani xwa aliye ki da gredan ki hestiyari be Türkiye heye Hindistan dokazı dibije dokazım Türkiye rol xwa mezdin bilize de aliye gidin de Peyvendiye bir gelek bazırgani heye be Katar be Arabistan'a Suudi yani ev aliye xwa dinere le Ameriki ne reşit bin Ameriki godardıkın Ameriki siyasete xdugarin o Trump'ı yani her cara Trump dibije ne illa ku mrovni kare bandore bike mrovni kare bandore ser bike yani naha belki çen roj beled medyacı belki de az rastlatım ev Peyvendiye Mesut Barzani seroke beri Herame Kurdistan'ı legal Paul Bremer mesela numaraya ki başe ne havciyeti her cara beji eri başta sertçe eri yani dibe carna tu dijberi biki carna helbese ki kurt nişamda tişten ku agahiyen taybet من هناك جدارة بيستيه بس الموضوع عبديش هلبس تكوان نشان ده جبنا لقال باراك ده تام باراك ده يعني نرازبونه خاب أوعي كي أشكال نشان ده أو لا نورمالن وهبه yani dve kurt netirsin yani tişteki var seri kurdan yani çi dikaracı kurdana beyce ne hat işte hele harap biraz barak gotiye yek ala yek ah yek devlet yani brasti seyre yani jibe haraptır dikaracı be dikar eriş be joka kurt dibin erişandane yani dve kurt şuna kurt bu fikrin çi harabi hem hazır bakın işte hem senaryo felaketlere malveraniye hazır bakın ve de hemen demede potansiyel ki mezdine heye çeye potansiyel na duriz bandıkın koridorek muravahi bakın yani koridorek muravahi gringe kurt rol xoy aktör sereki bilizin alternatif bu ne nişan bunu Suriye ki bin Jolaniyan Suriye ki bin Rebeliye Kurda Suriye ki cihadi tundre İslamiyan Suriye ki Almani seküler ku hemin renkte daha ispat bakın nişan budun yani evcil ser Kurda demir loma hamleyen peşi jinaha ve hamleyen peşi dvi var da gringin yani medya civaki dinleri medya dijital dinleri diplomasiye dinleri kurt gelek lavazın yani gel bakın daha işte değişmeyeceğim yani nüfus Ameriki civaki Ameriki Kongres Ameriki, think tank Ameriki, avaya ki xurt piştavanya kurdadıkın. Avaya ki xurt. Le çiye ve kimi goti. Ev hemi be fonksiyon mane. Donald Trump, Selçuk Amerika Donald Trump siyaset revedi be. Donald Trump ji ligorxa baberiya yine peş kesen ku devleten ku hezen ku aliyen ku bandoru ser Trump'ın Dikkatin nerini bir bedeli bu herhalde. Yani İsrail Canası Siyana Netanyahu hat Washington'a. İsrail Katz Vezir-i Berevaniye le Washington'a. Yani İsrail tabaskır piş durziya İsrail eşkereyi do bukaşı Gideon Sar Calakadın got. Ku bahsa Kurdan kır yani edi ve dem hatiye Kurt siyasetmane Kurt rastiye İsrail'e bibine. Yani bir çav gırtine rastiye İsrail neye pişkokırın pişçapırın İsrail aktör serekiye her yani Kurden rojlaçı Kurden rojlaçı Kurden başucu penga ve hal ligor rastiye İsrail'e bağlı İsrail hezeke gringe. Ledve taybeti yekine yavan taybet hebe kim yavan taybet hebe çava Trump tahlil bikin analiz bikin beyan yakal ligor ve bikin ve kime goti tane mesru barzani hatta nadı karabiye gidiyor. قال لك سباس روجناموفان روبين رشوان جي واشنطن